Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, umugoroba mwiza kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo kiza kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera ni kuri 28 by the way ni na zirindwi mahwa by'umwihariko z'ukwa karindwi 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko moto mw'Imana mwe bakuri bya bindi bajya bavuga noneho ibintu byakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru mbazaniye yararemereye, arimo basabe gutega amatwi kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twirukanse cyane sindi butinde, by the way ndaza gukubita mbangura nyamuneka, ariko ibintu ndaza kubanza mbyinjiremo mbanje gusuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko rero badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ni benshi cyane, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongo, tubasanga muri Coline ya Kinazi mu gisagara cya Bujumbura, cyangwa se rwose ahitwa Gitega, hose baba ariyo gatanu kuri gatanu. Tubaye ikaze kuri TV Duniani Kote. Amakuru ni menshi cyane no arebana n'umutekano, politike na diplomasi, ndetse ni byinshi tugiye kuba tuvuga, ariko kandi twinjiramo muraza kunyemera rero nyamuneka by'umwihariko dusuza abantu bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa na Zimbabwe. Tubaye ikaze rwose kuri izi microphone. Duhaye ikaze rero abantu badukurikira bari Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni, ariko kandi bari mu ntara gatatu diaspora, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo n'amakuru menshi rwose arebana n'umutekano, politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinda, ariko direka mbanze ngo amazi imbere yo kugira ngo amakuru nyinjiremo, kuko ibyo nje kubabwira nyamuneka birakomeye. Nje kubabwira amakuru aremereye cyane rwose, nje kubabwira amakuru aremereye cyane, aransaba kuza kunywa amazi menshi kugira ngo aze kuba bagiraho neza gatanu kuri gatanu. Ntukureho urushinge rero, by'umwihariko rwose nze nkwibwire uburyo ibintu byamaze kuba ibindi nze nkwibwire noneho za FDLR mujya mwumva bavuga mu gihugu cy'u Burundi zirinda uwitwa General Neva kugeza amagingo ya Perezida Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Kanze gato kanze. Yes, katwirukanke cyane by'umwihariko sindi butinde. Reka duhita twinjira cyane, twinjiye mu cyitwa impfunyamfunyi cyangwa se zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuma twibandaho. Muraza kunyemera dusimbukira rwose hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko twikoze mu ishyamba rya kibira, rya shyamba rya kimeza. Mbibwire yuko ubu tuvugana igisirikare cya FDNB cy'u Burundi cyamaze gukorana noneho mu buryo bwimbitse n'icyitwa FDLR. Izi FDLR rero zikaba zikomeje guhabwa imyitozo iremereye cyane mu ishyamba ry'ikibira, ndetse zifatanyije n'abasirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Hari abamaze gupasinga, tugiye kubabwira imibare ndetse n'itegeko bamaze guhabwa, ndetse n'iby'igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba kibemerera. Abantu b'Imana narababwiye nti ntacyo muzamburana, ndaje gato tubisesengure, tubyinjiyemo, tubisobanure, tubabwire muzingo. Muraza kunyemera dusimukire ahitwa mu mujyi wa Uvira indani rwagati. Ibintu byakomeye, ibintu byakaze. Wamenye ko ubu tuvugana drone z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi zimo zigira muri uno mujyi, ndetse ari naho zamaze kuba rwose zitera imboni, zizenguruka kuruta ahandi hose no mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bintu mwabimenye byose, turaje tubyinjiyemo babwire byinshi, ndetse n'urujya n'uruza rw'abasirikare mouvement militaire ikomeje kugenda ikorerwa mu gihugu cy'u Burundi. Yes, turaza kuba twikomoza, turaza kugaruka gato ku kijyanye n'amakuru aremereye cyane arimo aturuka muri Coline ya Murangara. Iyi Coline ya Murangara amakuru namaze kwakira nuko rwose ubu tuvugana nyamuneka
ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze guhindura isura. Iyi Korine ari imwe muri Korine ishobora kuza kugaragaramo icyitwa ubugizi bwa nabi, kuko ngo ni Korine ubu tuvugana ngo imaze iminsi igaragaramo abantu rwose ngo batazwi bari kwambara inifomo, ngo baraza bambaye inifomo ijya gusa nk'iya polisi mu masaha nimugoroba, ngo rwose ngo defense zabo cyangwa se bariyeri zabo ukaba utazicaho. Ndaje mbasobanure mbaha amakuru yimbitse kuri ibi bintu. Turaza kwinjira muri CNDD FDD, dushwanyaguze twinjire mbabwire ibya CNDD FDD byamaze kuba ibindi bindi. Iyi guverinoma iriho mu gihugu cy'u Burundi ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye. Nyamuneka ibintu turaje tubyinjiremo mbabwira byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye na CNDD FDD ndetse n'amabanga yamaze kujya hanze. Uwitwa Gervas Ndirakobuca, uyu mugabo akunze gutazana kugarika, yikoza mu ibaba ryawe narangiza abwira uwitwa Neva, aramubwira ati nyamuneka ugende gake kuko ibi bintu byose dushobora kuza by'umwihariko kubisesa cyangwa se tukamena amabanga yose yawe. Ese ibintu mwamubizi bimeze bite? Nyamuneka katuze tubyinjiremo. Kugira ngo byinjiremo nyamuneka ibintu ngomba kubinywera amazi. Akuru tuba tugomba kuyanywera amazi rwose. Twirukanse cyane rero njye nababwiye ati sinjya ninda, ariko hagati aho by the way mu kanya gato ndaza kwakira wa muvandimwe usesengura cyangwa se nawe ubagezaho amakuru, ariko akabageza muri bwa buryo n'ubundi dusanzwe tumenyereye kuko we yibanda hirya no hino ku isi. Nawe rwose nizere yuko rwose mujya mukomeza gukurikirana ikiganiro kugira ngo nawe amuze kuba mumukurikira muri rusange, kuko rwose ndabizi nawe aba ari tayari, aba yamaze rwose kuba yitereka. Rero yongeye mvuyeho n'ubundi ahita akomerezaho kugira ngo mukomeze muryoherwe rwose n'ibiganiro byacu. Twirukanse cyane rero reka duhera kuri ino nkuru ya FDLR mu gihugu cy'u Burundi zamaze kwigira karakajya he, zikaba ari FDLR ngo zabeshye kuzamurwa mu ntera n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Amakuru namaze kwakira rero atariho ivumbi nuko ngo izi FDLR byibura ngo mu ishyamba ry'ikibira, muri bya shyamba rya kimeza, ngo hari ibihumbi n'ibihumbagiza byabo, ngo abangaba ngo bakaba bagomba gufasha igihugu cy'u Burundi ngo guhangana n'izasarambwe ndetse no kurinda umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Ngo ibyo bintu bamara kubibafasha ngo nabo bakazabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ariko ibi bintu ubu FDLR zirabizi koko, zizi yuko nyamuneka nyamara izi FDLR ziri mu mashyamba. Nyamuneka mujye mureka tubabwire, nimba mutwumva tubabwire rwose ibintu mubeshywa byose turabizi. Amakuru atugeraho hano mukabeshywa n'ibyo bihugu bibabwira yuko ngo bibashyigikiye ngo namwe bizabafasha. Muribeshya cyane. Nyamuneka ibihugu bitabafashije ngo mugume mu bice mwari murimo, ntimwiruke nimuhunge. Ntimwiruke nimuhunge. Ibihugu bitabafashije ngo binafashe Kongo guhangana n'izasarambwe, ibi bihugu ntabwo bizagufasha. Bayida birakubeshya. Nyamuneka FDLR ibyo mwigira rwose, mushatse rwose aho uri hose wazataha mu gihugu cy'iwanyu. Nimba rwose waranaturutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ugatahuka igihugu gitambaraye, ni amahoro, ni isuku n'umutekano, nta kibazo na kimwe gihari. Ariko rwose kwihisha mu mashyamba ukajya gukorerayo imyitozo abo za kibira, uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se umugabo ngo ni General Neva akakubeshya ati nzagufasha. Nyamuneka ibi bintu uribeshya cyane. Nta kintu na kimwe Neva yagufasha rwose. Ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko no mu barinzi bakomeye b'uwitwa General Neva cyangwa se Special Force y'abamurinda harimo na FDLR n'ubundi zirinda uyu mugabo. Ese ibi bintu mwari mubizi? Bamwe mu barinda perezida w'igihugu cy'u Burundi n'ubundi habarizwamo na FDLR. Amakuru mfite ngo nuko uyu mugabo
ngo bijyananye n'ukuntu rwose ngo izi katanyama asigaye azibona, ngo asigaye azizera bikomeye kuruta uko yakizera imbonakure cyangwa se igisirikare cye cya FDNB, kuko avuga ko abagabo ngo badashobora kumugambanira bitewe n'ibibazo bafite, by'umwihariko ngo byo kuzataha iwabo, kandi agomba kubafasha, akizera neza ko ahubwo umunyagihugu mugenzi we ushobora kumugambanira kugira ngo ubu butegetsi n'ubundi umugabo buveho. Izi katanyama rero z'aba FDL rwose amakuru mfite nuko imyitozo irimbanije mu ishyamba ryo mu kibira, ngo iyi myitozo rwose ngo bakaba bakomeje kuyihabwa ngo na special forces z'abarundi, ngo noneho izi special forces z'abarundi zikubaha imyitozo n'ubundi ngo ni bamwe mu babafasha by'umwihariko kugira ngo binjire muri Kongo bakarwana, ariko nanone ngo nyuma yaho ibi byose birangiye bamaze kwigarura bimwe mu bice n'ubundi bari barafashe cyangwa se intare zasarambwe zafashe, ngo nazo zikazafashwa izi FDLR kuba rwose zakinjira mu gihugu cy'u Rwanda nyamuneka. Ariko ibi bintu byose rwose ni ukwibeshya, ni kwa kundi abanyarwanda bajya bavuga ati ni ukwikira igiti tugaseka, kuko nanjye buriya nifatiyemo buriya uzi ko zitanyinjirana kandi ndi umusivile, ariko buriya navuze gutya ati nanjye ngiye gufasha igihugu nkakora mu mbarutso, ntabwo zakinjira pe, ntabwo zakinjira. Reka ibi bya FDL tunabiveho, kuba bari kurinda uwitwa General Neva ndetse bari no kumugira inama yo gukora ibishoboka byose bagakuraho bakarinda umujyi wa Uvira ndetse bakanakuramo umujyi wa Bukavu ndetse ngo bakinjira no mu mujyi wa Goma nk'uko bajya bivuga. Ibyo reka tureke no kuba tubivugaho byinshi, ahubwo gato cyane tugaruke gato ku magambo akomeye mu kanya gato maze gutangazwa n'uwitwa Gervas Ndakobuca, uyu mugabo wakunze gutazanda kugarika. Narabivuze ndavuga ati ibi ni igihugu cy'u Burundi cyigira, nyamara uyu Ndakugarika bakuye muri CNDD FDD bakamukuramo mu buryo budasobanutse. Uyu mugabo ashobora kuzagaruka akagarika uwitwa General Neva cyangwa se akamugora bikomeye. Hari inama imaze iminsi ibera mu mujyi wa Bujumbura, iyi nama ikaba yigaga ku witwa Gervas Ndakobuca bakunze gutazanda kugarika. Iyi nama yigaga ku witwa General Guillaume Bunyoni umaze igihe kitari gito ufungiye muri gereza ushinzwe kugerageza kudeta mu mwaka w'2015. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Agathon Rwasa. Iyi nama ikaba yigaga ku witwa Ndahimana. Aba ni abanyapolitiki bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse bashobora no gukora ibishoboka byose mu matora dutegereje mu mwaka w'2027. Ubu tuvugana harabura imyaka 2. Ni abanyapolitiki bashobora kuba rwose bagora uwitwa General Neva. Ni abanyapolitiki bashobora kuba bagora uwitwa General Neva. Ubwo rero rwose nyamuneka icyo nababwira cyo, ibyo byose birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Abanyapolitiki bari kubigaho kugira ngo babarimbure cyangwa se babace intege zose zishoboka kugira ngo batabangamira amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2027. Amatora y'abadepite yarabaye, ibyayaranze turabizi, ni ubujura. Nta mudepite washyizweho n'abaturage, ahubwo amakuru dufite mu gihugu cy'u Burundi nuko bashyizweho ndetse bagashyirwaho na perezida w'igihugu cy'u Burundi abifatanyijemo n'ishyaka rye rya CNDD FDD. Ibi mwari mubizi. Narababwiye nyamara igihugu cy'u Burundi ndababwira ati ibyo cyigira ibyacu bizajya hanze. Generali Prema Niyongabo ni umugaba mukuru w'ingabo mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo muri Kasagaze n'uwitwa General Neva bashaka kumumanura mu mapeti. Bashatse kumumanura mu mapeti, bibi ikibazo gikomeye. Impamvu byabaye ikibazo gikomeye nuko uyu mugabo yari afite abandi banyapolitiki bakomeye kandi bagombaga gushyiraho puresha uwitwa General Neva kugira ngo atamwirukana, kuko yashatse kumumanura mu mapeti ashaka kumukura mu nzego za gisirikare, ariko ibintu biragorana bikomeza kwanga. Impamvu byanze twe turayizi.
Eh, ni ukuvuga ngo rero amakuru dufite atari ivumbi ni uko ubu tuvugana isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. CNDD FDD, mwe abantu b'Imana mwe, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turumva, niramuka ikomeje kugaragaramo aya manyanga, niramuka ikomeje kugaragaramo ibi bintu turimo turagenda twumva, igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kiraza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo ibintu bishobora kuza guhindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Nyamuneka ibi bintu mbabwira, ndababwira ibi bintu nyamara nkababwira nyamara iyi guverinoma y'igihugu cy'u Burundi nigenze gake, bakorane bumvikane, nibatumvikana nk'uko barimo baragenda baryana, ejo tukumva ndakugarika bimeze bitya, ejo tukumva uyu Reveriyoni kuri y'umunyabanga mukuru wa CNDD FDD nta kintu na kimwe arimo arakora ngo bandi babyumve, ejo tukumva ati umugore wa Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi niwe urimo aratanga amabwiriza, bamwe ntibari kubyumva. Ibi bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yes, ni ukuvuga ngo rero byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi binatangazwa ku bijyanye na CNDD FDD. Inama zo zikomeje gukorwa, ariko izi nama nubwo zirimo zirakorwa, hari abanyapolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi, nabo bari gukora izabo, barakora izabo kuri kote imwe, n'abandi bakora izabo. Uko byagenda kose, igihugu cy'u Burundi ni igihugu kigomba kuza kugira demokarasi igendera ku majyambere, ndetse na demokarasi abaturage bashaka, na za Red Tabara zigata, kuko Red Tabara y'ubwayo ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Demokarasi mbi iriho yaravuyeho, hari demokarasi igendera ku byo abaturage bifuza, ndetse kandi abaturage bakunze banashyigikiye, asigaye igihugu kigatera imbere. Yes, reka tuve kuri ibi rero tunagaruke gato ku kijyanye na drone z'igihugu cy'u Burundi butuvugana zikomeje kugenda zikoreshwa bikomeye cyane mu bice nka za Uvira. Ngira ngo ibi bintu narabibabwiye, ndababwira nti uyu mujyi wa Uvira bitabaye abarundi wakabaye waravuyemo, kuko ntabwo FDLR wazalendo, ntabwo bazabiroze bishambuki za mayimayi, ntabwo za Yakutumba, ntabwo za Semusi Nyatura zari kuzashobora kuba zigihagaze kuri uwo mujyi. Ni ukuvuga ngo kote y'abarundi irimo irashyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo umujyi wa Uvira uba ari umujyi navuga ko ugifite ntuza ari umujyi kabisa rwose, navuga ko ugifite buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo abaturage by'umwihariko bakomeze babe bakirimo na n'ubu. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa, amakuru ni menshi cyane arebana n'isuku n'umutekano, politike na diplomasi. Reka ibigenda duhita tunabivaho, by'umwihariko tugaruke no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye ati ni byinshi cyane biba bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose nyamuneka bitangazwa. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano, by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Umutekano ukomeje kuzamba, abaturage baracyavuga yuko hari benshi bakomeje kugenda babona bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi. Abangaba ngo bakaba ari bamwe mu bantu bari guteza umutekano muke mu gisagara cya Bujumbura ndetse no mu makoni nagiye atandukanye. Ibi nakomeje kugenda bikurikirana kugira ngo nze kumenya amakuru vipi wagwani bimeze bite, ariko nza gusanga ibintu nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi byakomeye bikomeje kugenda bifata indi ntera. Ndabizi umutanamu nawe ararekereje kugira ngo mu minota ibisigaye nawe babwire uko situation imeze, cyangwa se amakuru ahari arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko tuba tugiye kumwakira nyamuneka. Gusa kamanze mbabwire iki kintu: abantu bari muri Coline Murangara, abantu bari muri Coline Mujejuru, abantu bari muri Coline Kinazi, abantu bari muri Coline ya Tongo, abantu bari mu makoni agiye atandukanye mu gisagara cya Bujumbura, abantu bari Gitega,
abantu bari muri CNDD FDD, nyamuneka mucunge neza igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibyago bikomeye cyane, kandi ibyo byose bishobora kuza guturuka indani muri abo bantu bari muri CNDD FDD kubw'impamvu runaka. Yes, reka nsige mu muvandimwe n'abagira icyo batangariza. Nagomba tugaruke gatoya ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo, twongere turabe uko ibintu biriko birahinduka mu bijyanye n'uko intambara iri kuragenda, hanyuma duhanure tuvuge no ku masenariyo ashobora gushoboka gushika mu biriko birabera muri Congo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Icambere, hari ibiganiro bya Amerika, u Rwanda rwamaze gusinya, hari n'ibiganiro Doha byagomba guhuza leta ya Congo na M23, ariko tukabona yuko leta ya Congo isa naho iguma yizuyaza itagomba kuganira na M23 AFC. Hanyuma ku rundi ruhande turabona leta ya Congo, ingabo za Congo zifatanije n'ingabo z'u Burundi, zongewe ko uyundi mugwi uvuga ko ari w'abamercenaire ngo bava muri Colombia, ariko bakoreshwa n'abanyamerika n'uriya mugwizatunga w'umumiliyarderi yitwa Delek. Izo rero ni yindi option cyangwa ni kindi kintu ciyongereye ku kindi kintu gishasha. Ibiganiro biriko biraba byasinywe, hakaba n'urundi ruhande rwa coalition ya FARDC yavuyemwo SADC, yenda ivamwo n'abandi ba mercenaires bari muri Romania n'ibindi yenda bihugu byari bisanzwe bibashigikira, yenda bashobora gukomeza babashigikira mu buryo bw'amafaranga, ariko kumbure atari mu buryo bw'uko ingabo zabo zoza kuri tere. Ubu ingabo rero ziri kuri tere n'abasirikare ba Congo, abasirikare b'u Burundi, ni n'aba mercenaires na twigwaneho nyakuri. Iyo twita twigwaneho nyakuri iriya ya Kagara, iyo yose ni coalition y'abantu bagiye kugwanira cyane cyane mu bice bya Uvira, bagomba kuzibira kumbure la progression ya M23 kuja muri Katanga. Iyo ntambara rero jewe narigeze kubabwira yuko nimba mwagiye murankurikirana ibiganiro bitabereye bitari initiative regional, ndiko ndavuga yenda bitahuza u Rwanda, Uganda, Congo, yenda n'u Burundi, ndetse u Burundi nubwo bwabanza bukaja ku ruhande kuko iyo ni satellite ya Congo. Tuvuge yuko atamahoro ashobora kugaruka mu burasirazuba bwa Congo. Nagomba shimangira mvuga yuko abantu bashoboye kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo ni arme yo muri Uganda, arme yo mu Rwanda na AFC M23. Iyo migwi itatu mvuze niyo yonyene ifite ububasha bwo kwempoza icyo twakwita amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Byari kugenda neza iyo migwi itatu mvuze, ndavuze AFC M23, ndavuze u Rwanda na Uganda, bashoboye gukorera hamwe bakagondoza leta ya Congo kwemera ibiganiro. Yariyo nzira yoroshe irashe ishobora kwihutisha kugarukana amahoro muri East Congo, kugarukana amahoro no muri Congo yose.
muri cya kiganiro mperuka nari navuze ni hamwe guverinoma ya Kongo n'iy'u Rwanda n'iya Uganda na M23 AFC bokorera hamwe bo kubaka ingufu zikomeye zo gutuma muri aka karere kose ka East Africa canke no muri Afrika yose hashobora kuba igisirikare gishobora kugarukana amahoro mu gihugu cyari cyo cyose cyo muri Afrika. Ibyo si fanatisme ariko n'ibintu izo ngabo cyane cyane ingabo za Uganda, ingabo za AFC M23 n'iz'u Rwanda zagaragaje mu bice bamaze kuba bakontorora bakoreramo. Uyo muco rero wari muri ako gace izo ngabo zakozemwo ibikorwa byo kugarukana amahoro. Urabona ko abaturage batuje, urabona ko abaturage bari kubarabona impinduka zo kuva muri za ideology z'amoko n'inzangano zitagira impamvu zitagira akamaro. Iyo mugwi rero ufite ubushobozi bwo gutegeka muri East Congo hakaba amahoro yuzuye. Ndakeka yuko Felix Tshisekedi bamaze kubona ibyasinywe muri Amerika, hoba hari abantu benshi boba baramugiye mu mutwe bakamubwira bati murahubutse, nk'uko twagiye tubibona amakomantere y'ibihugu byinshi ndetse byinshi byo muri Afrika, babandi b'Abafaransa b'Ababirigi batanezerewe nuko kariya karere ko bamwe amahoro. Ikintu cya mbere abakongomani bagomba kumenya no gutahura, nubwo igihugu cyabo gitunze kirimo ibintu byinshi, ata mahoro ntaco bizigera bibamarira. Nico gituma baba abanyamerika, baba abanyaburayi, baba iyo migwi yindi, ibyo bindi bihugu biza kwisukira mu ntambara muri Kongo, si urukundo bafitiye abakongomani, ahubwo ni inyungu nyinshi zabo barondera. Rero kumbure uwo muntu Dereke yitabaje abakolombiya, kuko muri histoire mu byabaye muri kahise abakolombiya bigeze gutsinda abanyamerika, bakabakubita, bakabagirira nabi, bakabatekeza. Kubw'ibyo rero birashoboka kuba iyo migwi y'abakolombiya, murazi yuko iyo migwi y'abakolombiya bari abantu hanini bagizwe n'imigwi y'amatrafika de drogue. Ibihugu byabo bari bashizemo terorisme, bari babishizemo ubwicanyi butagira izina. Kuba rero Dereke yagiye kwitabaza wa Kolombiya, birashoboka ko yiyumvira kurya batsinze abanyamerika ko ariko bashobora gutsinda na AFC M23. Ariko niyumvira yuko ari ukundi kwihenda, ni ukundi kwihenda, nirindi kosa rinini leta ya Kongo na leta y'u Burundi bongeye gukora kandi. Kuko amahirwe yo kuvuga ngo botsinda intambara ni make cyane. Burya n'abanyamerika igituma kubera ko abanyamerika batemeye kuzana abasoda b'abanyamerika, bakaza kuzana abamercenaire nabo nyene bo mu kindi gihugu atari abanyamerika, nuko Amerika itagomba gutakaza abantu bayo. Muri kahise kabaye bigaragara ko politike za Amerika zagiye zituma abasirikare benshi b'abanyamerika bahonera mu bihugu bagiye gukoroniza, nubwo babyitaho ngo bagiye kugarukana amahoro. Karori muri Somalia, abasirikare ba Somalia batujije abanyamerika, barabica, barabamara kugeza abanyamerika bomuka bakagenda. Niko kuvuga bati ntibazozura kugaruka muri Somalia, ahubwo biyemeza gupfuma batanga amafaranga mu gisirikare cya Uganda, cya Kenya, cy'u Burundi, bagenda kugarukana amahoro muri Somalia. Kandi murabona ko
ibisirikare byo muri Afurika by'ibyo bihugu byakoze ibishoboka kugira ngo amahoro ashobore kugaruka ku ntambuko igezeho muri Somalia. Rero n'ubu ndavuze yuko iyo coalition nshasha igizwe n'Uburundi, igizwe n'abasirikare ba Kongo, igizwe n'abo bantu bo muri Colombia, igizwe n'ibindi bihugu, birashoboka biriya bihugu bya SADC byari byaje gushigikira ko byoshe tanga uburyo cyangwa bigatanga n'amafaranga, ariko ko gutsindwa ari ejo kare mu gitondo, kuko imbaraga za M23 ziguma ziyongera kandi baguma bubaka de professionnel, abakomando bari discipline, abakomando bagwanira gupfa no gukira. Umva intambara aba FC bagwana si intambara y'imikino, si intambara yo kuvuga ngo nibatsindwa ari ahandi hantu bashobora guhungira, ni intambara yo kubaho. Hanyuma ikibabaje ni twigwaneho nyakuri y'akagara tubona igiye gufatikanya na FDLR, igiye gufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi, igiye gufatikanya na ya migwi ya Wazalendo n'iyindi migwi yose negative yatumye muri aka karere hadashobora kuba amahoro. Ibyo nibyo bibabaje, birababaje cyane ko aho abanyamurenge biciwe, aho abanyamurenge bakorewe jenoside, n'ubu inkota itarabava ku gakano. Ariko birababaje ko hari umugumwe w'abanyamurenge wemera gufatikanya n'umwansi w'abanyamurenge aribo leta ya Kongo, Wazalendo, FDLR n'iyindi migwi yose y'inkora baratutsi muri kano karere. Rero cyo gituma ngomba kuvuga yuko Kongo kandi guverinoma ya Tshisekedi yongeye kugira kandi amahitamo mabi. Nari nababwiye ko biriya biganiro bya Washington bitagenze uko Kongo yabigomba. Bari bazi yuko bazotanga izo minere, hanyuma Amerika igaca itegeka u Rwanda M23 canke Uganda kuva muri Kongo. Ariko barabaye desi kuko burya guverinoma Amerika ifite abahinga, nishobora gukorana n'umunyantege nke, n'abantu bari korompi, n'abantu bafite ideology ya genocidaire, nubwo byoba biboneka ko ari inyungu, kuko mu gihe coalition ya Amerika niyo coalition baba bagize n'aba FARDC n'abaki yotsindwa, yaba ari honte kuri Amerika, kandi Amerika yobibazwa ibyoshika byose, ibyo kurikira yobibazwa n'ayandi makungu, nubwo nayo itoroshe bigoye kuyihangana. Nicyo gituma rero burya Amerika yarabati u Rwanda rurakomeye, AFC M23 amaze kubona amaraporo menshi aho ikontorora ko ari umutekano, ahubwo ko ari byo bisirikare ahubwo byashobora gukingira inyungu z'abanyamerika. Narigeze kubabwira nti ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Uburayi ntabwo bizokomeza gukorana n'ibihugu n'amaguverinoma muri Afurika ari korompi y'amanyantege nke, kuko barahahombera. Kuko iyo zo leta zivuyeho amakontrasi ibyo bihugu biba byaragize arafutwa. Inamana nta garanti Amerika, Uburayi n'ibindi bihugu baba bafite mu kugiranira amasezerano y'iby'ubutunzi n'amareta ajegajega, n'amareta atagira gahunda. Icyo gituma burya yabona yuko ahubwo igisirikare cya Kongo, igisirikare cy'u Rwanda na Uganda bakoranye hamwe bashobora ahubwo kubaka
inyungu, kubaka sekirite ku nyungu za investisema z'ivyo bihugu bihambaye. Cyo gituma nabwe rero ntabwo Amerika ishobora kwizera Kongo, kuko yaba leta yaba igisirikare cyabo yaba imikorere yabo bidashobora kuba sekirite kuri investisema a long term z'ibihe birebire. Ngomvye kwegeranya mvuga gute? Ngomvye kwegeranya mvuga ngo Kongo, Uburundi bongeye gusubira gukora ikosa mu buzima. Bari mu nzira nziza y'uko u Rwanda, Amerika, Uganda ndetse n'Uburundi n'aka karere kose ka East Africa, kuko biriya bihugu ntabwo biraba Kongo gusa nubwo ari nini. Ubutunzi burahari ni Burundi, ubutunzi burahari mu Rwanda, ubutunzi burahari muri Tanzania, ubutunzi burahari muri Kenya, ubutunzi burahari muri Somalia, ubutunzi burahari muri bihugu byose bya Sudani y'Epfo. Baba bagomba bo gukorana n'iyo migwi minini, ntabwo bifuza gukorana na leta nk'iriya Tshisekedi itizewe. Nico gituma rero burya Abanyamerika nabo nyene bagiye gukora politike zimeze nk'iz'Abashinwa. Abashinwa buriya ntibashigikira amaleta, ahubwo bashigikira leta ihari, bakorana na leta ihari. Nibyo baba babona, bakorana n'umuntu ari foro kuko niwe abashoboye gukingira inyungu zabo. Kubw'ibyo rero biragaragara yuko buriya ibiganiro vya Washington canke vya Doha biya byamaze kugwa mu mazi, byamaze kugwa mu mazi, nta kamaro. Kandi nari narabibabwiye yuko nubwo menga hariho icizere, ariko biya biganiro biragaragara yuko leta ya Kongo itabijanye mu mutima wo kwifuza kurundira amahoro, ahubwo kwari gutinza no kuyovya amarari no gukoresha tekinike bigera gukoresha muri 2012 cagihe bahenda M23 ngo nirekure Goma, hanyuma ngo bace bicarana nabo baganire. M23 maze kurekura Goma basubira inyuma, bahita bakurikiza amasase. Nabo buriya muri M23 hari hamaze kubamo imigwi bijanye n'inyungu bariko barabona mu masezerano bari basinyiraniye na leta ya Kongo. Ico gituma burya ibijanye n'inyungu mu migwi ikigwana kenshi birabangamira imigwi ibi iri kwiragwanira uburenganzira bwabo canke iriko iragarukana igomba gushika ku ntumbero y'ikigwanira. Ico gituma rero mubona yuko M23 ikwiye kuhagamira. Hari abantu baje nyuma nka bakabira, bari abananga, bariya n'abandi baguma baza bakabashiramwo, bakwiye kubereka yuko kugwana ubu n'ukugwanira kubaho, kuko nabo nyene ubu nabo nyene baciye imanza zo kwicwa, abandi bariko barakurikiranwa n'inkiko zo muri Kongo, ku buryo mu gihe botsindwa urugamba byoba ari ibintu bikomeye. Ico gituma rero bakwiye kuba maso, ntibasamazwe n'inyungu biyumvira yuko bohava babona mu gihe leta yakwemerana kwicarana nayo. Ahubwo ndabona AFC M23 bakwiye gufata umurongo mugari, n'impanuro nagomba gutanga, bakwiye gufata umurongo mugari wo kubohora igihugu cyose. Ibyo biganiro bituma bagenda basubira inyuma, bituma bagenda badohora gato, bigatuma umwansi bagwana nabo yiyubaka, aronka umwanya wo kwiyubaka. Ibyo bintu navyo bakwiye kubona yuko ari yindi ntwaro leta ya Kongo iri kwirakoresha mu kubagwanya. Rero nico gituma
ibiriko birashikira M23 AFC bikwiye kugenda biyiha isomo. Hanyuma ikindi noyiha burya burasirazuba bwa Kongo cyane cyane ndiko navuga Kivu y'Amajepfo idashobora kubona amahoro mu gihe ubutegetsi bwa Bujumbura budahindutse, kuko niyo bazariyere y'imigwi izoguma ibera ingorane AFC